His Excellency Mheshimiwa Senator Omingo Magara. My name is Brian Nyamoya aka Ensari Mache. Mheshimiwa Richard Nyagatongi. Mheshimiwa Richard Nyagatongi. My brother Chuma. Abana ba mintono momrolio monene. Tigandu rongoli ane. Totulie bana totulie. Sai chande bingo ya nabira Nyaribari Chache na kuambia ukweli. Asante. Ngoja. Waambie watu wako watulie Ensari Chanda. Haya tutulie. Thank you sir. Thank you. Asante sana. Thank you so much. Hello. Abana ba minto. Ndeta montegerere ni mai tege to morengere. Gakinto dai sia saga. Ndo wana ine. No, tegerera. Amatanga tuaje na ya mama. Omugambi utako kusairi Jhanda. Okay? So aye, baba tika machia so bwate. Okay? Koko rusiga speed njebweka tika machia so. Wewe. Thank you. Wewe. Asante sana. Thank you. Asante sana. Igotika ambate biga. Onye gwacha ojo kuogeli ogi please lero tuwoga. Okay? Totege romo ngina tukutuna masikani. Asante. Akorele gago. Thank you so much. Asante sana. Tafadhali tusikizane, lazima kila mtu atoe rambirambi zake. Mheshimiwa Richard Nyagatongi. Ugatuwe pasi otamba. Igona agakirese inogari na nywerongori. Omwana omintone pikipiki ngwani ali menyingo main stage. Lero gona akore torobori erongori lya bantu bakanyule bwo gari erindo simeka abantu bagandire kunywa bori se inogari. Mheshimiwa Chuma boigo arabwe mu murori omonene watigana na kwale no mongnori na akore toro mutu wesu kuma mochera toro kwa maseito gaiga osimeke njugo jojo mutu wesu kuma gai. Na bantu ba minto abana ba minto na muri siringi 200 siringi 100 ase kenyero chigochi igero chigochi aso Mheshimiwa Fred. Okay, one time Ensari Jhanda one time tiganjana yo mambo tunayechua one time bia wana Mheshimiwa Richard Nyagatongi. Pole sana asoko sinimamo mino kinale gegocha Mheshimiwa Richard Nyagatongi omo ndogoro kunechate omo manyedogoro kwechate na ando mla 10,000 onto na bikingo janga igala babu ando go janga kini kazi ni ayo sirete olio go tabana ngo pingechate na nga 10,000 na ando mongwano go kuna Dr. Birundu no arenge ga kini ga soka na nga chiri busano onto binaba chumama chiri bubere igongo gotemana ni 15 na bindo benya bali go tobirende amajera ne chinyaro wikega de kambi yamone asati kabaseni. Hello. Tusikizane tafadhali. Sambo